السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. وولاشي Hodan is cooking today. maanta waxaan rabnaa inaan sameyno suqaar okay suqaar baan rabnaa inaan sameyno so inaa ila fiirsataan walaalahayga maasha allah ka faa'iidaysataan ayaan ila share gareynayaa insha allah. so ilaahay subxaanahu wa tacaala cafiya caafimaad hana siiyo. أعوذ بالله بكلمات الله التامات من شر ما قلق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا وباركا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد. إلهي رحمن كان نبض نوسو كعشي أي ما هذا أسقناتي أسيانا ما هذا دمان كد إذ الكد سكله. الحمد لله إلهي نور حريست ملك استدون قد على ذك الجوج نقاط بدنا غير الله قاتم أبشرتنا الله نوافجيو أنت حن أنت شر الله نجح حجابه حاسدك الله نجح قبته أنت أنهي سنين وأنت الله هسيو إلهي قاجة يفخر إلهي سبحانه وتعالى كما قال بإذن الله الرحمن ولا عليه بركيسن أو خيرك قوة وملك استأذنك قد على ذك الجوج وإن السلام يا سيدا في عنه ما شاء الله فيديو يد أوضا وطان أمارتي إيدي رجل نيسان جزاكم الله خير. إلهي إنك أبا المريو نمو البوحو قيست إلهي أكتسي ويالان وناقه وحي حماهنا الله نجح حجابه وحي معركتي لبكوض لنا على هنا مرشو خيرك يا شرطنا الله نوافجيو. بارك الله فيك وأحسن إلي إلهي إذن حفتي ملك استوجوكتان ولا لهيقو. Hi guys, this is Hodan is cooking. Today is I need to make they call suqaar. So I need to share with you how I made it, how I make the suqaar, homemade suqaar. If you have beef, if you have onion, if you have all ingredients. So I love to share with you guys wherever I do my house. So enjoy the video. I appreciate for how you watching my video all the time. You give the comment, everything. So I'm sorry my English is broken. It's my first language. My first language is Somali. So I apologize that. After that, so I need to share with you how I make my suqaar home, wherever you can eat it. So bread, the malawah you don't know, but some people they know, but some people they don't. So I need to share with you how I make it my house for in my house breakfast. They call suqaar, wherever you can eat it, chapati, roti, malawah, anjero, everything. So I need to share with you how I made it. Thank you so much. I appreciate all the time for you watching my video. So here I go. Right now I have here all ingredients here. So this is ginger and garlic and ginger. They ground like kind of like a juice. See? So I need to use 1 teaspoon, this one. So also here I use this one. It's the mix thing, all of them, the vegetable and vegetarian. So they make taste good for when you make the food, whatever you make it. This is the beef. So I boil the water and then I dump here. So this is the piece, I cut it like this, small pieces. So here I have potato here. This is 2. This is I have a little pepper. It's the kind of like hot. This is I have I don't know what they call this one. I have this one here. It's the can in the house. It's covered like this. So they make smell good when you make the food. So here I have onion. I cut the onion. So I want to use this small blender. So I want to put here and then I'm gonna ground it. And then I don't like the onion like this when I eat the food go inside my mouth and then chewing. I don't like it. So I love to ground. So enjoy the video. Thank you so much. I appreciate that. So walaalahii waa mahadsantihiin.
so ingredients waa hilkaan aan ku haya basashii waa shiidaa always waa ogtiin halkan waa suqaartii biyo ku buriyay maasha Allah halkan waa baradhoon soo diyaarsaday halkan de waa xawaajiyash ay iga barateen isku dardari jiray kana waa kaaro waa xawaaji kaaro iyo basbaas yar oo jikinka lagu daro kaarahan waaye xawaaji kaaro basasha halkan ku guraysa iga barateen wax yar ii kaadii hal waxa ay loo vegetable-ki waa loo raaleeha. And back guys, I forgot this one. This is the vegetable everybody knows. You can find it in any store, grocery store. So this is the vegetable. Guys, qudaartan isku jirto waaye. So kan waa inkii ilaa waa toonti iyo zanjabiil isku jirtay. Masha Allah cuntada aad u macaysa. Hadda rice, let's go. Waa isku darsanayna insha Allah. Ila socda basasha aan ku ridanayo oo shiidaya. basasha ilaahay amarkiis ma jecel afka ina iiga gasho aniga ma jecli laakiin sometimes it's okay marka kaliya cunaysid ina afka ku mashquulshid ma marka wax sameeysanaysid you know cunto cunaysid waa biyo ku daraya xir biyo so blenderka meel kasta laga heli karaa bishiin yariis waaye waa ku xiraysaa see waxba kuma qaadanis already is kind of like our water so this one I need move in here. I want to show you how I add it. So this one first. Also, I have here oil. I add a little bit oil. I have this bowl. I turn off the stove. Sorry. Okay. Where's my spoon? Sorry, guys. Sorry, هذا. تعبتي الغالي sorry هذا. waxaan ku darsanayaa sinjibiish iyo toonta shiidneed waa ku daray hal qaado waaye 1 teaspoon kan aan ku daray oo chickenka lagu daray sheegay kan waaye this is the one I'm show you later before so I need a little bit it's too hot but I need it is food color but you can use the when you bake chicken grill whatever you can bake you can add it sorry this one is that one I showed you earlier kan waa kii inta saac waa jakaaraheen waay wakaas cuntada caraf ka dhigaa ma sha Allah kulli waa isku geeyna hal mar baad ku soo gelina ma fahanteen kan waa ka hore iga barateen fahanteen guys hore waa ka iga barateen this I use all the time guys this is so nice they can make the food smell good also this is the suqaar اللهم صل على سيدنا محمد اسكو دراي سقار في aan ku darsaday ma fahanteen okay here I go I add the vegetable this is nice when you cook together I add the baradhadii aan ku daray suqaar badan roo inaan sameeyo video waa ku dhex jiraa okay this is all done this is the onion because you need water when you make cooking for like suqaar but I make water this one okay
You see? Nice. So I mix all. I'm sorry. I'm gonna show you how it look like. This is so smell good, mashallah. You see, guys, how it look. So when I come back, I'm gonna show you. I let go a little bit boil, and then I come back. Okay. So there you go. I'll come back when it's boiling a little bit. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, waan kusoo laabtay, masha Allah. Suqaarteena way noo karaysaa. Masha Allah, tabarakallah. Guys, I'm back. It's almost ready. You see how they look like? Wow, masha Allah. Okay. This is called suqaar. Okay. Suqaarki waaye, insha Allah. Waxyar kadib waa ka dejinaya. Whatever you like it, eat it. Inshallah. Thank you so much, guys. Ilaahay idin barakeeyo meel kasta joogtaan. Suqaarteena ku soo noqonay. Masha Allah, masha Allah. Wax yar baradhada dhiman. Bismillahir rahmaan. Marka waxyar isku soo hurto oo dindin isku soo noqoto. Aad ku soo laabana insha Allah. Bahasheen waxay noo noqotay dindin. Suqaar macaan oo kala aragayna noqotay oo kaas. Masha Allah. وجدا ما شاء الله تبارك الله وأوسط ويكتي ما شاء الله ما شاء الله. You see how it look like? It's beautiful and bad, guys. You see, enjoy the video, like, share, comment. That's your side, guys. Okay, enjoy the video. I appreciate how all the time you're watching my video. So see you again next time, another video. I want to say to you bye, guys. walaalahayga waa mahadsantihiin. jazaaka allahu khayr. ilaahi subxaana watacaala ha idin xifdiyo meel kasta adduunka dacladiiska joogtaan. suqaarteena wataas oo soo noqonay way ka damin dabka diyaar waaye. This is, you can eat like this. You see, this is called malawax. Okay, malawax. You see, ترى ما شاء الله ما شاء الله. إلهه نوع علف أنت هيسنين إلهه سي ما شاء الله تبارك الله. Thank you so much. I appreciate, guys. This is the called ملوح and suqaar. It's so delicious. ما شاء الله. See you guys inshallah next video. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير إبراقي بشبشان كتجي يداوشوا عن فيديو إن شاء الله. كومنت كي شير كي لايك كي سبسكرايب كي حقينا إن شاء الله. وعليكم السلام يا see you next video إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.